Siyambonga uNkulunkulu ngakho konke asenzele khona ukusigcina sisaphila sikhuphulela umnikelo wendumiso kuNkulunkulu. Siyambonga kakhulu, simnikeza udumo ngalesi sikhathi bazalwane. Inkosi mayibongwe. Before bazalwane ngilele eqale ngezwi lenkosi kunesimemezelo esibalulekile esikhulu. Next week or kule weekend ezayo la enkonzweni kuzobe kuyinkonzo yombhabhatiso, so izoqala ngo-9 okusho ukuthi kufanele sigcine bazalwane isikhathi ngoba ngo-9 kufanele uqale inkonzo yombhabhatiso. uJesu Kristu inkosi bazalwane. uJesu Kristu inkosi. Ngizocela-ke bazalwane siguqe sonke ngamadolo sisazwe nezwi lenkosi ngikhuleke egameni likaJesu. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu wethu ongcwele, wena osezulwini obona konke emhlabeni, siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ngalethuba nanti izwi lakho Nkosi. Ngiyacela Baba kungakhulumi mina kodwa uNkulunkulu wethu ongcwele selifundiwe izwi lakho elingumqobo lwakho, ulichaze uNkulunkulu wethu ongcwele ngomoya wakho. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu. Amen. Sizoya-ke bazalwane ezwini lethu lanamhlanje elitholakala ku-1 Peter chapter 4 verse 11. Uyasiza, oh yasiza. Lithi uma umuntu oqala bazalwane ukusho ukuthi
la lelizwi esizolifunda itimu yakhona singasho nje sithi ukumela uNkulunkulu. Ukumela ubani? uNkulunkulu. Ngikhumbula kuBenesis lapho athi khona uNkulunkulu asakheni umuntu ngomfanekiso wethu. Uma umfanekiso kaNkulunkulu konke uzokwenza njengaye. Amen bazalwane. Yeah, so sizomela-ke uNkulunkulu sima kanjani-ke laphaya uma sivulile incwadi yethu sonke esithe u-1 Peter sathi-ke sizofunda chapter 4 wakhona verse 11 ufundeka kanjena-ke uthi-ke isihloko sakhona esimnyama ku-chapter 4 sithi ekuhluphekeni amakholwa mawabekezele akhuleke abonge uNkulunkulu. Amen bazalwane. Yeah, siyaqiniswa la ekuhluphekeni ngoba kuyaziwa ukuthi uma uyikholwa okuningi kwakho okuhamba emhlabeni kuzoba ukuhlupheka. Ekuhluphekeni amakholwa azokwenza njani? Azobekezela. Ngesikhathi ebekezele azokhuleka. Ngesikhathi ekhuleka azobonga uNkulunkulu. Amen bazalwane. So-ke ngifundile-ke yonke le ndaba ngase-ke sathatha nje okubalulekile leli vesi elizomela uNkulunkulu elithi-ke ukuthi ku-verse 11 wakhona uma umuntu ekhuluma makakhulume njengokwamazwi kaNkulunkulu. Uma umuntu ekhonza makakhonze ngamandla awanikwa uNkulunkulu ukuze uNkulunkulu adunyiswe kukho konke ngoJesu Kristu okubuye inkazimulo namandla kuze kube phakade. Amen bazalwane. Ilapho nje indaba yethu namhlanje ukuthi uma umuntu ekhuluma ziwu-2 izinto la zimela uNkulunkulu. Sithi uma umuntu enze njani? Ekhuluma makakhulume njengokwamazwi kaNkulunkulu. Khuluma njengokwamazwi kaNkulunkulu. Uqala nje uvula umlomo uzokhuluma noma ngabe uzokhuluma uyibuze lokho ozokukhuluma ukuthi ngoba mina kuthiwa ngikhulume njengokwamazwi kaNkulunkulu. Ukuqala nje usukhuluma mhlawumbe usushilo ngelizwe legenge leli encane bajwayele nalapho esikoleni jwayele ukuthi uzihlambe siphupho ukuze ukuthi enkosi yami ingane awuke ngihlangene mina ngangisangane mina usukubuka nje ukuthi umuntu ekhuluma uzosho yini uNkulunkulu bezokusho yini komunye umuntu lokho ngoba lithi umuntu ekhuluma njengokwamazwi kaNkulunkulu. Silimazana kangaka nje emhlabeni yingoba siyehluleka ukukhuluma njengokwamazwi kaNkulunkulu. Okunye size silimazane sihleka sithi siyadlala sithukane sisho lokho omunye athi uyakudlalisa. uNkulunkulu bezokusho yini lokho osukusho komunye umuntu usakhuluma ngakho yini njengokwamazwi kaNkulunkulu. Ubezethe omunye umuntu eyiwaze wamkhumza balubani ubusakhuluma njengokwamazwi kaNkulunkulu yini? uNkulunkulu bezomkhumba yini? Lithi umuntu ukuqala nje uvula umlomo. Ngiyakhumbula futhi lapha entshumayelweni kaJesu saqala ukuthi uJesu yena ngesikhathi esentabeni esondele esixukwini wahlala phansi naso waqala wavula umlomo wathi babusisiwe abampofu emoyeni. Ukhuluma lento ezosiza abantu ukuthi egcineni babe abakaNkulunkulu. Uma lithi izwi likaNkulunkulu uma usawoti udume uthi thina siwusawoti wezwe. Usawoti wezwe lapho hamba khona, lapho ukhuluma khona, lapho wenza khona. Khuluma njengomazwi kaNkulunkulu ngoba wena unjani usawoti. Uma ufika endaweni ukhuluma kahle, uwenza kahle, uyoniseke nesimo ebesikade sinjani, isimo sibamba ebesikade simundu, isimo singekho mnandi ngenxa yokuthi sekufike usawoti wezwe oyini okholwayo ukuthi owazi uNkulunkulu. Uma ufika
ufika wena isimo bese uyasidayi ukuthi usiduru usishintshe sibe yile ngisho noma ngabe omunye uza nento engaka ezoyikhuluma kuwe afika athi uyazi ubani angimazi ukuthi ubesethini mayise usuthi wena uyazi ubengaqondile njalo kusho lokho mhlasimpe ubesho ukuthi awubuke ngenye indlela ngoba wena umntwana kaNkulunkulu ukukhuluma uqala awusho ukuthi umyekile ukungaqondi ngani kuye ngokucontractile wamtshela ngaleso sikhathi wena ukhuluma njengokwamazwi kaNkulunkulu lithi Zuma umuntu ekhulu akakhulume njengokwamazwi kaNkulunkulu eduze kwakho akubonakala ukuthi ukhona wena ongenani ukwazi ukuthi uzothini kungcono ukuthi uthule uma uzoqala ukhuluma wazi ukuthi ngizokhuluma into engazukumlimaza omunye umuntu unless umelinyazwa isimo-ke angafuni ukuthi silungu kodwa wena uma ukhuluma amazwi kaNkulunkulu bazalwane awamlimazi umuntu angifuni ukukhuluma amanga awamlimazi umuntu amazwi kaNkulunkulu uma kungamazwi kaNkulunkulu ngempela azomlimaza uma engafuni yena ukuhamba ngokukaNkulunkulu kodwa umefuna ngisho ungangena la ungena uzoshumayela umuntu ofuna uNkulunkulu into errong ukuyikhuluma kuyizwi kaNkulunkulu ayizukumlimaza kodwa izomakha ngoba ukhuluma amazwi kaNkulunkulu azomshintsha aleyilento abayo kangangokuthi bazalwane ngiyaxolisa ukusho into ukufakaza ngike masilapha emsebenzini khona nango umama usithole so umama usithole uqala kwamubonana naye kube nje yabo kukhona izintwana zakhe ngize ngimtshele ukuthi mina ethanda ukugqoka amabhuluku ngithi yazi uyamthanda uNkulunkulu kuzwa ngisho ukhuluma ukuthi uNkulunkulu uyamthanda sele nje lokuba umama sigebengu wakho angazi ugqoka amabhuluku wakho ngangise ngimtshele ngithi umama sigebengu nje umuntu uyabonje ngoba usagqoka kanti athi ngempela ngithi uyabonje uNkulunkulu akhulume kahle yonke into ngiyabona ngakuvusha ukuthi namabhuluku amanye amabhuluku avulekile siyahamba sakhuluma kwathi nje ngelinye ilanga ngibuza ukuthi uyayizwa le ethi usho kanje athi ngizowalahla emkhengisa kanjani ngizoyitshela yonke le kwathi masekwenzile sekuthatha konke futhi waphila ngoba ngangingamlimazi uthanda uNkulunkulu washintsha yonke lento yaphuma yaphela kuye ngoba ngamkhuluma njengokwamazwi kaNkulunkulu uthe masente wayesebenza ngishibhidwa yabona ekhaya ngayithatha yonke lento ekutha konke gishe emaphelo ebemalelo kuboblackman uNkulunkulu emsiza umuntu okuphuma ufike enkonzweni kuyakhulunywa kuyashunyayela kusolwa izinto uNkulunkulu akangayifuni bazalwane uthi nje wena hayi yini yonke lento nje nabantu ngakho chabo uzolimala-ke wena ngoba ulinyazwa ukuthi awufuni amazwi kaNkulunkulu kodwa eqinisweni amazwi kaNkulunkulu awamlimazi umuntu ukhuluma njengoba kunalokho yamakha umuntu ngisho noyikholwa oyikhona ukuthi bebuzwa akasho ukuthi makukhona ive esikhona engangathi ngiyashumayela kuye nje ngikhuluma naye amazwi kaNkulunkulu athi makungakakhona impilo enjalo eBhayibhelini lami ngiyahlephula lelo khasi ngikuthile lelo page lokukhipha ngikuthile engabibike eBhayibhelini lami so uma uzwa amazwi kaNkulunkulu enhliziyweni yomuntu omthandayo uNkulunkulu anguyebo athi ngiyabonga Nkosi ukuthi usuwenzile ungivulile amehlo bengade ngingaboni ukuthi lokhu kurong bengade ngingaboni kodwa sengiyabona bese uyayisusa leyo so umuntu ekhuluma bangani esikoleni lapho khona hlukane nami nokuthi ngoba mina ngiyakhona ngiyangena izinto kaNkulunkulu uma usemncane futhi inhliziyo yakho isuke ithambile yezo siyakuyeka ukusithukana sibizana ngayo yonke inhlaba lekhona sisho yonke into lena uthukeni ingane sikhumbule ukuthi njengoba kuthiwa sikhulume njengokwamazwi kaNkulunkulu umuntu umfanekiso kabani kaNkulunkulu sikhuluma kahle nomunye umuntu leli zwi liwuthu izinto ezikulo lifike lithi umuntu ekhuluma akakhulume njengokwamazwi kaNkulunkulu uthi uma usukwenzile usukhulumile uyibuza ukuthi bengikhuluma njengawo yini amazwi kaNkulunkulu uNkulunkulu bezokusho yini lokhu bese ngenxa yomoya kaNkulunkulu obakhona kuwena thina singabantu siyahamba emhlabeni uma kwenzekile waphuma endleleni wakhuluma nje umoya kaNkulunkulu obuwe uyakusiza ukuthi
awusakhulumanga njengoba amazwi kaNkulunkulu. Bese uya ngaso leso sikhathi uyishintshe lento uphindele emuva uye kulowo muntu okade ukhuluma kuye. Ufike uwenze njani? Uxolise ngoba umoya kaNkulunkulu uyakulimaza uvele kube buhlungu ngaphakathi kuwe same time ngoba ulimaze bani uNkulunkulu ongaphandle kwa. Ungakakwazi ukuzwa lokho kufuneka ukuphele ngoba kuningi ozokumosha endleleni uthi uyakholwa kanti kade ulahlile kanti uma usheshe wezwa uyakwazi ukuthi uphindele kulowo muntu. Nami nje kwake kwenzeka esikoleni ngilimaza omunye umzalwane first ngithe mangiphenduka nje ngithi ngiyahamba ngajika ngithe mangijika nje esabhekene wayibheke emaklasini mangiya kuye ngithi na yazi angiphathekile kahle sisi ngalento engishoyo. Wathi ya uyakholwa sisi. Wathi uyazi nekusamanga ukuthi Mkhonto ngalisho kanjani lento ayishokile ukhuluma kanjani bayibuye ngaxolisa ngamtshela ngathi ngiyaxolisa ngambonga futhi uNkulunkulu ukuthi uyabona naye ukuthi ngibonile ukuthi ayenzekanga kahle lento. Umuntu uma ekhuluma kakhulume njengokwamazwi kaNkulunkulu ungakhohlwa ukuthi wena emhlabeni njengoba ukhona kumele uNkulunkulu. Amen bazalwane. Umele bani uNkulunkulu. Umuntu ekhuluma akakhulume njengokwamazwi kaNkulunkulu. uNkulunkulu bezofika kuwe ekubona mhlawumbe unhlanhlatha alungisa indlela yakho athathe umntwana wami lokhu akakwenzi owamntwana akakwenzi lokho owamntwana wena wenzani uyakhuluma noma uyamlimaza umntwana kaNkulunkulu noma ukhulume zakhe izinto awukhulumi njengokwamazwi kaNkulunkulu. Bese liphinde lithi umuntu ekhonza. Amen bazalwane. Umuntu ekhonza makakhonze ngamandla awanikwe uNkulunkulu amandla akhe onke owanikwe uNkulunkulu umukhonza. Bekube buhlungu ukuthi asiwasebenzisi amandla ethu umukhonza umucula uma yonke into yenzayo ukukhonza kungaba ukukhonza abazalwane. Mina abazalwane ngizonikhonza ngezwi. Mina abazalwane ngizonikhonza ngokuklinela ebandleni. Mina abazalwane ngizonikhonza mina ngizoklinela mina ngizolenzela ukuthi kwenze ngamandla akho onke. Musuphuma le ngaphandle ukuthi uzokhonza uNkulunkulu ufike uzojabha lapha enkonzweni ujabe kuthi abantwana bakaNkulunkulu bekhonza uNkulunkulu ngamandla bonke ujabhile usuke lapho uphuma uhambe for sure. Khona lapho ongajabi khona ngoba uma usuka ngaphandle usuke wathi uzokhonza uNkulunkulu usuhlula ukukhonza uNkulunkulu ngamandla akho onke ufike uyahlala uyajabha kuyaculwa ujabhile kuyashunyayelwa awuzwa lutho ungaphandle uyaqaduluka kuhle komuntu kuhle kwefamily ihleze ekhaya nalo ephofifoni yakhe bayaqaduluka nalo uqaduluka enkameni kodwa kuhleziwe la ekhaya. Ubaba uphethe ifoni, ingane iphethe ifoni, umama uphethe ifoni. Bonke ngaphandle ngekho la ekhaya baqaduluka enkameni bakude le. Kanjalo nathi sisuke ekhaya ugeze ukuba sikuvikele ukubanjwa idimoni likubambe idimoni lokukholwa wenze ngathi uyakholwa kodwa uma ufika endaweni yokukholwa awuthokozeli ukuba kuye awuthokozeli ukuba kuNkulunkulu. Bazalwane asibambeni lento uNkulunkulu usenzele umusa uJesu usenzele umusa ngegazi lakhe asisayi manje ngegazi lembuzi asisathumela upriest kwenzeka kwabakanye ngelikaJesu igazi sathethelela izono asikumelelike sikulwele lokho uyilwele lokuhlala kuNkulunkulu ngokuhlala kuNkulunkulu wenze njengokwezwi likaNkulunkulu kuyaqinisa noma izimo zivunguza noma yonke imoya iphambana nawe kodwa uyakwazi ukuma ngoba wena uwenza intando kaNkulunkulu njengoba kade kushiwo la sishilo isihloko sathi ekuhluphekeni amakholwa kwenze njani awabekezele akhuleke abonge uNkulunkulu noma ngabe ileso simo obhekene naso sishiyashisa okwakho ukuthi ukhuleke uNkulunkulu uzokupha amandla akusuke leso simo uzwe ngathi siyadayutheka kwedlule bese ubonge uNkulunkulu. Uma uNkulunkulu mbize ngosuku lwehlupheko mina ngiyoza ngiyokhuleka ngiyokwenza njani ngiyokhulula wena bese uyamdumisa. Amen bazalwane. Lisho njalo nje izwi kaNkulunkulu ukukhonza noma ngabe yini esimkhonza ngayo uNkulunkulu
mkhonze ngamandla akho onke. Ngiyadabuka-ke bazalwane ngoba nami angisho ukuthi bazalwane njengoba ngimi phambi kwenu ngiyakwenza, kodwa kuyizwi kaNkulunkulu ngicela nami Nkosi engingakakwenzi kahle, nami ngisize Nkosi, nami ngisize, cela nami uNkulunkulu ukuthi angisize. Uma ngabe uNkulunkulu ethi uma ngabe umuntu ekhonza asebenzise onke amandla ngesikhathi udumisa uNkulunkulu, ngesikhathi ubulela uNkulunkulu, ngesikhathi wenza lokho okwenzayo kwenzakalani, kuthiwa wanikwe nguNkulunkulu ukuze uNkulunkulu adunyiswe kukho konke ngoJesu Kristu okubuye inkazimulo. Umuntu omunye ongakholwa bebuka khona yethi mebuka ethi awu Nkosi yami, ngingake ngize ngikholwe kanjeya nami, ngingake ngize ngidumise kangaka ya. Yingani ufisa ukuza ukuthi uzwani wena? Yini leyo izwayo uzibule kangaka, uzuzwe ngale ndlela ozwa ngayo? Yingoba wena inhliziyo yakho uyayinamathelisa, nishukula, nisho ukuthi laphaya, uthi masinya ngofika laphaya uNkulunkulu bese yeze yakuhlangabeza, usuyayizwa leyo ngoba ukwenza ngamandla akho onke. Uyajabulela ukuba uNkulunkulu, uma ucula iculo, ucula noma ngabe uthi nifike nivangeli esizweni saKwaZulu, usho ngoba nawe lakufika unamathelisa lento, umoya wakho uhlanganise uNkulunkulu eze kuwe. Athi kuthiwani? Bizwa mina, yini lo bizwayo la, yini lo bizwa abese yahla bese uyezwa ngoba ubumnandi basezulwini buqala la. Siqala ukubuzwa sisela, kodwa ngokuthi sikwenze ngamandla ethu onke, simdumise uNkulunkulu ngamandla ethu onke. Uma uwenza ke ngibuye bazalwane, uma mhlawumbe kuney'nkonzo sebegijima abazalwane kugijima kuphela, basebenzisa amandla abo onke, bakhonza abazalwane ngokudla kuyaklinwa, sebenzisa amandla akho onke. Yileli zwi uNkulunkulu afunayo, into afuna siyenze. Ukukhonza lokho okwenzayo, okhonza ngakho kwenzisise. Bese kuba khona elinye ivesi elitholakala kuMathewu 10 uverse 20 wakhona uthi ngokuba akuyinina enikhulumayo kodwa umoya kaYihlo okhuluma kini. Amen bazalwane. Ibesithi la simele uNkulunkulu, akusuke kungakhulumi wena. Uyabona usezwa usakhuluma zonke lezi zinto ey'limaza abantu, usathuka inhlamba, vele akuwonako kaNkulunkulu lowo moya. Kukabili umuntu ufike kuba nomoya, umoya kaNkulunkulu. Umuntu ophila ngomoya kaNkulunkulu uyakwazi ukuzwa ngisho ekhuluma. Umuntu ophila njengoba kuthiwa umoya kaYihlo, uphila ngani? Niphila kuthiwa ngokuba akunina enikhulumayo kodwa umoya kaYihlo. Nawo okhulumayo othuka inhlamba ukhuluma ngomoya kayise wakhe uSathane. Naye noSathane lo wakho umoya uthina lithi izwi kaNkulunkulu ukukhuluma noma ngabe ubani ukhuluma ngomoya kaNkulunkulu. Awukhulumi ngowakho, awuzenzeli ukuthi ukhulume, kodwa uNkulunkulu okusizayo ukuthi ukhulume ngoba ungowakhe. So uma ungowakhe usebenzisa umoya kabani? Wakhe, usebenzisa umoya kaNkulunkulu. Bazalwane, lento yomoya ongaphakathi kumuntu, omoya kaNkulunkulu, umoya omunye khona, awuyibuzi umuntu ukhuluma kangaka ngokuchithima kwenhliziyo yakhe. Umuntu wenza kangaka ngokuchithima kwenhliziyo yakhe. Lento ifana ngisho noma umuntu kade umbona ethule uyothi uyabona vele ubone kusuka indlu asusindle enkulu, yindlela akade acabanga ngayo ekade icabanga lento. Kanjalo nomuntu kaNkulunkulu ukhuluma ngomoya kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ukhona, uhlezi kuwe. Uma ekhuluma wena ukhuluma umoya kaBaba elithi kodwa umoya kaYihlo okhuluma kimi, akukhulumi mina kodwa umoya kaNkulunkulu osukukhuluma. Yingakho-ke ngithele la izwi likaNkulunkulu lokhu ungalibeka, uma liyilo liyuqobo lwalo alimlimazi umuntu ngoba usukukhuluma ngomoya kaNkulunkulu. Bese uya kuLuka 12 verse 12, uLuka 12 verse 12 naye uthi ngoba umoya ongcwele uyawunifundisa ngasona leso sikhathi okufanele nikukhulume. Amen bazalwane. Luka 12 verse 12. Ngisho noma ngaba wazi ukuthi uzothini, uke kwekhona izinto esizothi
uthole ukuthi awusazi ukuthi uzothini ubuzwe ezinye izinto ungakwazi ukuthi uzoyikhuluma uthini uzubona uzothi waze wakhuluma kahle cha bekube wena uzungaze wena ujabule ube namathumbu ephaphe ukuthi hey ngiyashumayela hey mina ngiyakhuluma kahle kanti akuwena bekube wena kodwa bekubani umoya kaNkulunkulu lithi izwi ngokuba umoya ongcwele uyakunifundisa ngasona leso sikhathi okufanele ukukhuluma kuyenzeka lento ukuthi mhlawumbe uthi uyahamba umzalwane vele uphiceke nje kuthiwa enasendaweni ukuthi vele isibambane sicela usiphathele izwi laNkulunkulu uma ukholwa ngempela ngeke uhlale ungabi nakho uNkulunkulu uzokunikeza izwi fast vele ufundise usho uzinakho kwenzeke kanjani mina bekungewena kodwa umoya kaNkulunkulu osize wena okhulumile uyena obekhuluma kuwe awuhlali lingavuki izwi uzokuthi kuyeBhayibheli elinisho kushuma ukuthi kuvele kube nezwethile elizokuthiwa mhlawumbe kube Isaiah 40 verse 10 fast vele uyayabona vele ufundi uthola ukuthi isikhathi yaqondana naleso simo leso ukhulume ngaso leso sikhathi nani na umoya kaNkulunkulu ozokhuluma vele wena umuntu nje awazi owaziyo umoya kaNkulunkulu ozokhuluma ozoyenza leyo lokuzana ibe yimpumelelo so ngokuba umoya ongcwele uyakufundisa ngasona leso sikhathi okufanele ukukhuluma ngasona leso sikhathi kuyenzeka manje ngasona leso sikhathi umoya kaNkulunkulu uzokufundisa umuntu ekhuluma makakhulume njengokwamazwi kaNkulunkulu umuntu ekhonza makakhonze ngamandla akhe onke awanikezwe ubani uNkulunkulu ngesikhathi ukhonza ngamandla akho awanikezwe uNkulunkulu uzokwenza njani uzodunyisa uNkulunkulu kukho konke ngobani ngoJesu Kristu kuyinkazimulo namandla kuzokube phakade ngenxa yokuthi wena ukhuluma njengokwamazwi kaNkulunkulu abaseKorinte besibili chapter 2 verse 17 uthi ngokuba asisenjengabaningi abonakalisa izwi likaNkulunkulu asisenjengabaningi that is abaseKorinte besibili 2 Corinthians chapter 2 verse 17 uthi asinjengabaningi abonakalisa izwi likaNkulunkulu ngenxa yenzuzo kodwa njengabaqotho njengabavele kuNkulunkulu sikhuluma phambi kukaNkulunkulu sikuKristu bonke sikukhulumayo thina asinjengabonakalisa izwi likaNkulunkulu abaningi balonakalisile izwi likaNkulunkulu ngesikhathi beshumayela kwenziwa yonke into kuphethwe izwi likaNkulunkulu ungasakhulumi njengokwamazwi kaNkulunkulu sekungenxa yenzuzo usufuna ukuzuza okuthile usufuna imali usufuna ukukhokhelwa ungasele ndaba nokuthi abantwana bakaNkulunkulu ubatshele izwi likaNkulunkulu usufihla ikemba egazini ungasafuni ungasasho ukuthi abazalwana bathwala ngoba bazobaleka ungasasho ukuthi abakhipha inzipho ngoba bazobaleka ungasasho konke lokhu okubi usuwonakalise izwi likaNkulunkulu awusakhulumanga njengokwamazwi kaNkulunkulu usukufihlile lokho ngoba ufuna inzuzo lisho njalo lithi asinjengabaningi abonakalisa izwi likaNkulunkulu ngenxa yenzuzo lonakala izwi likaNkulunkulu ngenxa yani yenzuzo kodwa njengabaqotho thina sikhuluma kuzokubulala lize lithi izwi lapha kuba lithi ofunga ngokuzakumbulala athi kuyikho kunjalo ngoba yini ukhuluma njengokwamazwi kaNkulunkulu kuthiwa sikhuluma phambi njengabavela kuNkulunkulu sikhuluma phambi kukaNkulunkulu sikuKristu akunanto eyokulimaza umzalwane uma ekhuluma njengokwamazwi kaNkulunkulu ngoba uzobemele uNkulunkulu uNkulunkulu uyakwazi ukuzenzela konke akukho kubahluku
wena ubezwini lakhe ukhuluma njengokwamazwi wakhe ngoba ukusho ngisho izimo zingasahambi kahle usho ukuthi wena uNkulunkulu ezwini lakho uthe usasho njengamazwi wakhe wena uNkulunkulu uthe ezwini lakho angifize ngesikhathi senhlupheko wena uzamkhulula mina bese ngiyakudumisa ngiyacela Nkosi usakhuluma njengokwamazwi kabani kaNkulunkulu elokugcina ke bazalwane izwi lapha kuSamuel 23 uverse 2 othi umoya kaJehova wakhuluma ngami izwi lakhe wakhuluma ngami izwi lakhe lisolimini lwami okay izwi likaNkulunkulu linjani lisolimini lwami njalo uma sikhuluma izwi likaNkulunkulu kumele umntwana kaNkulunkulu linesolimini lwakhe kufanele sazi ukuthi ulimi lwethu ngoba umuntu ukhuluma ngomlomo emlonyeni kunolimi ingakho kubalwa konke izwi likaNkulunkulu lisolimini lwami njalo uma ukhuluma njengokwamazwi kaNkulunkulu ziwu-2 izinto sikhuluma njengokwamazwi kaNkulunkulu uma umuntu ekhonza sibalile ngokukhonza ungaba kukhonza noma ngani kodwa uwenze ngokusemandleni akho onke owanikezwe uNkulunkulu ababonayo bazobona bese bedumisa uNkulunkulu inkosi yomusa inibusise bazalwane ngizocela siye exilongweni sithule itulo exilongweni noma iliphi yacela baba uMthembu nisithuleni itulo elisexilongweni emva kwalokho sizocela ke baba bese siyasikhulekela futhi Sithulele number 107. 107 siyabonga Ngiyavuma umangaliso okaKristu umfeli ngiyavuma
Baba, egameni likaJesu waseNazaretha, Baba Nkosi yethu Jesu Kristu ophilayo, siyabonga nasemini namhlanje ukuthi Nkosi usihlanganise lapho ukuba uzokhuluma phakathi kwethu. Baba, sibonga ukwazi, sibonga ukufundiswa ukuthi ekholweni kwethu yilowo nalowo isabelo sakhe okufanele ukuthi akukhonze. Siyacela Nkosi uJesu uba usize ngizifune ukuba yikuphi ekumele ukukhonza ngakho. Sibakhonzile abanye okhulukhulu bangaphandle, sanikela imizimba yethu kubo, senza konke abasitshelayo ukuthi asikwenze. Kanje ukuthi yilowo nalowo nesabelo okufanele ukuthi akukhonze ngaso. Njengebandla Baba,
simele ukukhonza ngendlela ofuna ukukhonzwa ngayo. Sesibajabulisile abanye ukusizana ngalutho. Silapha Nkosi besizozwa khona lokho ukuthi umuntu nomuntu ngamandla omnikeze wona akafeza inkonzo omnikeze yona. Yenzeka mhlawumbe sibukele phansi inkonzo okunike yona nketho kuyokwenza abanye. Kanti namhlanje akukhumbuza ukuthi mangibuke ukuthi lokho okunike khona khona kuyisabelo sami. Siyabonga Baba. Sikhulise usuku nosuku. Senzele umusa sisahlukane njengebandla. Yiba nathi babotho ethembekileyo. Siza kuwe ngokubonga ukuthi lokho esikucelayo siyokwenzela khona ngenxa kaJesu Nkosi yethu, uJesu Kristu inkosi. Amen. Umoya wami Nkosi, ulambele